jotonw lamsungo for reference sung tini government job roni te private job ni update rok kwbangma notification nagi nelene video kisa long thangnai jeng step by step kaisa kaisa ke nagi nelene nirok video no paithak jorna naidi kwtal kongke subscribe khagi tongladi amake notification magi tongani bagi nirok na ang video update domai ani bagi nirok na kalaidi daily na ang nirok no chai togui tongu daily na update dogui ni bagi tini ni update do government job te private job ni te omhai exam written exam roni bagi notification rok bu nagi nelene kini rok paithak jora nagi tongladi among government job ni kaisa recruitment notification sokaimani Tripura University ni bukaktiki upcoming online te apply ma khaine bofron sing start khlaijana chungko haino kisa nagi nelene details ke nirok video no paithak jora nagi employment notification Tripura University invites online application from the eligible Indian citizens for filling up the following vacancies non-teaching group B and C position. Amongka group C te B post ni ko najangnai. Omo non-teaching post ni bagai assistant post ni bumangka assistant laboratory assistant stenographer Hindi typist lawyer division clerk cook multitasking staff laboratory attendant library attendant. Amongka or groups narag nagi neledi group B C C post vacancy busuk jana tong ni rok nagi nedi koroksa ke tongo engete bofron sing start khlaijangnai gnai fee rok payment fee application fee busuk marana je general candidate roni bagai OBC EWS candidate roni bagai 1000 te SC ST category roni bagai 500 rupees application fee maronai online te apply ma khainai start khlaijangnai online te 23rd December 2024 ni 10 ta somoy ni siming online te apply khlaigani bagai website nirok nugui manai upfront sing start khlaifron apply khlai manai boni last date inka 2nd 22 January 2025 ni 12 ta somoyo asuk jara somoy tongnai online te apply khaigani bagai website visit khaimanai Tripura univert.samarth.edu.in o website visit khaigi apply khlagi manai te kaisa website bu hawi te waisa nirok website kaini tongu o jaga yakiba o jaga go hagi nirok apply khlagi manai te kaisa angkha www.tripura.univ.sc.in website nirok visit khai manai written exam ungnai hingke 15 February 2025 ni Saturday ayake upfront siming 16 February jora Sunday 15 by 16 no exam ungnai angke nirok admit card download khlagi manai email nirok saklai jangnai email rohor jangnai 31st January 2025 te date time written test bo jaga gongnai skill test omhaironi joto admit card no suijak nirok nugui manai post wise post ni bo qualification eligible omhaironi rojak naini di assistant vacancy post ni go essential qualification bachelor degree from a recognized university যেকোনো tabo graduation khlainai rok graduation 3 bosor ni khlaijak ngui te experience tongui tongnai rok ke omono apply khlagi manai proficiency in typing computer application omhai roni drafting rok ni tongke ni rok ni knowledge tongke apply khlaigani bagai te bjanai te kaisa tongo second laboratory assistant essential qualification bachelor degree with minimum 2 years of working and maintenance experience of omhaini tongke nirok apply khlagi manai o jaga oke the experience should be in university research establishment central state government nirokni experience tongke university go hayakeba central ni te state ni omhaironi go sikango khlaijak ngi tongke experience tongke omno khlai manai apply khlai manai third number tongo stenographer qualification stenographer ni Hindi English ni go speed 80 word per minute karokani nangnai te kaisa angke
for Hindi typist nigo bachelor degree from recognized university 30 word per minute Hindi typing speed makaronai knowledge of computer application 32 years jora boyos tong ke apply khlai manai 5 number tong lawyer division clerk o jaga oke joto apply khlai manai je graduation je kono stream nagai pass khlainai ro apply khlai manai English typing nigo 35 word per minute makaronai haika Hindi nigo typing 30 word per minute tongui tong hang ke speed nigo nirok eligible nai omno apply khaigani bagai haika ba nirok belai ke chane omo 35 de Hindi nigo 30 word per minute karau ko mahang ke belai ke chane computer operation nigo knowledge tongani nangnai te kaisa 6 number tongo cook essential qualification 10 pass te ITI trade certificate nangnai bakery and confectionery 1 year duration omhai ITI ni trade khlaijak ngai tongke eligible nai omno apply khaigani bagai haike ba nirok 10 pass khaigai te ITI khlaijak ngke ITI khlaini rokbu apply khlai mai te kaisa 7 number tongo multitasking staff o jaga oke class 10 pass ngai te ITI pass class 10 te ITI brok kana nai ne apply khlai manai class sudu class 10 pass ngai rokbu apply khlai manai te ITI pass khaijak rokbu apply khlai manai 8 number tongo laboratory attendant no class 12 pass ni science stream any recognized central haikwa state board ni class 12 ni science stream nagai tong hangke omno apply khlagi manai o post ni go 9 number tongo library attendant no 12 pass ngani nangnai certificate library science ni tongani nangnai 1 year experience university haikwa college jekono omhai tongui tong hangke apply khlagi manai o jaga o general instruction or ngoseng asak naileliya belai video long goi thangnai hani bagai nirok video ni description of nirok nagi manai pdf no relaxation rok 5 বছর joto jaga go nirok saiman bainam 5 বছর relaxation jeke phane government ni rule ke tongo hani bagai 32 years phane nirok 37 years ora ngai tongke apply khlagi manai nirok amono notification on nirok nagi nailedi nirok joto o jaga go nirok bo mai ke nagi mai manai te oisa nirok date chapige amongka government job nirok je government job no naitugui tongnai rok nge omno apply khlagi manai pass 500 taka SC/ST roni bagai fee maronai 23rd December ni siming apply khlagi manai 10 ta ni siming te 22 January 2025 ni 12 ta jora apply khlagi manai online nge fari chung te next na lepi sinai government job ni no chung na lepi ni tini nirokno notification rokani kisal le dungi tanga apane nirokno tabok hai nirokno roito nai hima phaifi mane group of nirok WhatsApp group go join khaina ke nirok belake sanai ang video roma share khaimi angi tongphuna nirokno WhatsApp group go send khai rokani bagai nirok WhatsApp group go join khaina ke belake sanai nirokni bagai ni ka hangnai inge nirok jephro ni korungai tongnai di WhatsApp group no jephro check khai nai tongnai di nirokno video share khaimi afane o maike khaike nirokno koi makani bagai notification hai ka information magai tongani bagai te kaisa angkha TRBT ni bukhak teke notification sokai mani omno apply khlagi manai bopron sing khlagi manai inke nai 24 January 2025 ni 4 pm ni siming start khlai janai omno online te apply khaigani bagai TRBT aikaba teacher roni bagai TTET 2024 paper 1 paper 2 omhai tongnai sekang pila paper 1 ni go for person intending to be a teacher of class 1 to 5 te kaisa paper 2 go tongo boke class 6 ni siming 8 jora jeng rongoi mage class 1 ni siming 8 jora omhai ni teacher ni bagai recruitment najangnai inke ni rog apply khaigani bagai ni ron te saga 24 January 2025 ni 4 pm ni siming start khlai janai te 28 February 2025 ni 4 pm jora omno apply khlagi manai teacher TRBT ni bagai inge jengponi details kisak nagi nalene video belai log pai phane ni rok
bin bakha logui nailedi admit card rok nongkhor jangnai 2nd April 2025 ni 4ta somoyo admit card download khaigani bagui nirok website o nugui manai te kaisa angke 2 tarik ni siming 16 tarik April ni bisingo nirok nugui manai o admit card no download khaigani bagui date of test angke paper 1 ni go exam nai 20 April 2025 ni Sunday ni dinong nai te kaisa tongo paper 2 ka class 6 ni siming 8 o je teacher ngani bagai boke 27 April 2025 ni Sunday after exam test na chole nai time of test ingke 12 সময় ni siming 2:30 jora exam chole nai entry hagani bagai close ngnai 11 jora no nirok thangai sogui tongani nangnai o exam o ingke je Tripura ni ngai tongnai rok jotonw mona apply khlaigi manai je B.Ed khlaijak ngai tongnai rok D.LED khlaijak ngai tongnai rok mona apply khlaigi manai ingke boni notification tini ni omote asangna ingke nirona full notification update sobai proke je apply khaigani somoi sobai proke nirona tebsa roi rupinai nirona moito khaigi nirok moito tongui apply khaigani bagai ingke je B.Ed khaijak rok hai ko D.LED khaijak rok ingke nirok mono eligible ngai apply khaigani bagai medicine te next notification on agini lepinai UPSC ni bukhak teke kaisa notification tengka samoke NDA hai ka National Defense Academy and Naval Academy Examination 2025 je NDA no nasingai tongnai rokni bagai notification omno apply khaigani 31st December 2024 jorano boni last date ingke je class 12 hai ke boni class 12 for gai je qualifying jag rok ingke omno apply khlaigi mane pass out ongke apply khlaigi mane class 12 ni science stream nagai tongnai rok ingke boni sing bono PDF on ni rono roisane video belai longai tanai hini rona su salia niki ni rok naigini ledi class 12 pass ni mungka get padi sing te next no update no naigini le fisnai notification te kaisa State Bank of India oro graduation sudu ni rok simple graduation ngai rok apply khlaigi manai omona apply khaigani bagai fee sekang rok angke fee rok nangmani tabong ke fee sarane apply khlaigi manai application fee 0 kene apply khlaigi manai ingke vacancy bo belai ni kabang ni rok joto je interest tongnai rok apply khlaigi manai bofron sing khlaigi manai tengke je tabok date start ngjak omona apply khaigani bagai boni last date ingka 7 January 2025 jorane boni last date ingke boni details ke vacancy or jaga rojaknai rok nugi mankhana ingke exam rok bofrong na ingke naidi February go exam chole nai te main exam ingke March hai ke ba April 2025 o exam main exam ngai omo post ni bamangka junior associate vacancy hai ke ba post junior associate customer support hai ke ba sales omoni vacancy no date tewisa saga 17 December ni siming omo start khlaijang mani 7 January 2025 jara omo apply khlagi mane vacancy wise or jaga sang sudu Tripura no simina naigile sinai je notice ni bisingo tongnai ke Tripura ningke Bengali corporate knowledge tongnai rongke apply khlagi manai total vacancy ka 65 jona vacancy tongnai ST ni gongke 20 jona hai vacancy tongnai ST ni go 20 jona vacancy angke negative mark ka 4 ta sayang ngi tongke 1 mark katangnai omoni declaration rok bahige suinai bahige apply khaigani bagani rok nirok no or jaga nirok nugi manai age limit ingka 5 years relaxation bu manai 1991 o je date of birth ngi tongnai rok ke apply khlagi manai je 1991 ni siming ne 1991 jara date of birth ngi tongnai rok ke apply khlagi manai nirok baksa boys pai gi tonghana hi waso gi tongnai rok ke nirok 1991 ni no direct ne date of birth side rok nirok apply khai manai ingke te
asa tabuk Tripura ni hingke Agartala go exam ungnai language hingke English Hindi haike Bengali kokborok hai exam rok tongnai sorry Bengali tongnai amoni exam test o toma tongnai paper 1 ni go prelims exam ni go 100 mark ni question tongnai kaisa mark ma hangke kaisa mark 1 mark nai English language ni go the numerical ability reasoning ability hai ni question rok hangke 30 35 ke tongnai total 100 mark ni question answer tongnai 1 mark 4 ta saya ngai tongke 1 mark katangnai wrong answer hangke omongka negative mark the main exam o sikang pila ni rok prelims exam na clear khaibi paimani pore main exam o asogui manai afro hangke nirok ni syllabus tama tongnai topic hangke naidi general finance awareness of boni test syllabus topic tongnai te general english tongnai quantitative aptitude tongnai reasoning ability and computer aptitude omo haini tongnai english by exam ro manai afroke english language te bengali by exam rogui manai total mark 200 mark ni ngai question hingke 190 question tongnai or jaga bo same bo haino 4 ta saya ngai tongke 1 mark katangnai salary no changnai hangke tabo pay scale o 24000 starting basic pay go 26000 te duita haike increment rok tongnai 26730 rupees te 24500 rupees hingke 50 kasakasi haike ba 60 kasakasi rok salary rok tongnai ST rok ni bagai nirok nugui makana fee hingke nil fee rok nangya kanai nirok jotonw apply khaigi manai declaration ma suinai te left hand rok ma ronai declaration suigani hangke o jaga handwriting declaration nirok screenshot khagi phone narak di omno naigi nirok suigi upload ma khlainai nirok apply khaigani je online te apply khaila hangke ai ni pore nirok ni bumung suidi candidate name ro hindirok suigani nangya nirok ni bumung ni suidi boni pore ke date of birth nirok ni date of birth suidi hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct comma roge true and valid comma I will present the supporting documents as and when required. The signature photograph and left thumb impression is of mine. Om hai ke nirok suigi blank paper o suigi nirok photo capture khaige size rok thik khai mani pore upload khlagi manai. Boni pore left thumb ma ronai declaration nirok upload khaige ni bagai nirok system side rogo photo signature left thumb declaration asuk upload ma khaine hingke tei bad baki hingke joto details ono ma suinai aadhar number haike ba pan card number om haike id copy je exam o rokani bagai exam o ni rok thangpro admit card o tlang thangpro bomno tlang thangnai bo haike tlang thangmanai aadhar card haike ba pan card haike ba maidumini admit card om hairok tlangai exam thangani bagaino apro ma box sanai o number no hingke te nirona full notification roi romani klaige hingke pari changte next update na lepisinai notification te kaisa notification Tripura Public Service Commission Agartala haike ba TPSC combined exam nirok inspector post ni je apply khaini rok election inspector post haike ba thangnayo nirok 2023 16 September 2023 go advertise nokhormani te ad khlaijak phimani 12 November 2024 ni apro election inspector ni tewaisa omo haiki ad khaijak phimani no nirok apply khaimani omo date ni postpone khaimani no notification 2nd December 2024 exam tongmani boni exam bono cancel haike ba
postpone khaigi te waisa date rok swnangui rojakphinai apro nirok information nirok no roi rokphinai nirok video no paithak daily channel by kwrwngui tonglai video no jephro no naigani try khailai nirok notification nugui manai notification sokpai hangke omo 2nd December ro exam tongmani bo postpone khaigi rojaklaha engke bo te waisa bo phro exam ngnai saklai phijangnai website o jero engke apro nirok no notification sokpai ke roi ronai engke phai jeng daily update nailai mani notification no jeng tabo kaisa ke private job ni update te written exam ni notification rok omo hai rok jeng naigi nailai nirok paithak jora naigi tonglai private job ni bagai je naitugui tongnai rok omono nirok call khaigei direct je samung naitugui tongnai rok ke direct ne call khaidi eke daiti samungo magani bagai je daiti doi call khaimanai bono samungo manai haini bagai daiti call khaigani try khailai video no nuke vacancy najaya khosakang nirok call khaigani try khailai khoroksani vacancy rok haini bagai nirok je sakang call khaimanai ni mag engke phari jengnai nilai কর্মী আবাসক শিশু সেবা প্রতিষ্ঠানের কাউন্সিলর এবং অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে কর্মী দরকার সকল কিছু আলোচনা ক্রমে ঠিকানা পরিমল চিত্র চিলড্রেন হোম আমতলি আগরতলা শিশু সেবা হাইকেবা কাউন্সিলর তে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ভ্যাকেন্সি অমাহাই পোস্ট নিগো নাজাंनाय खरकसा के नाजांनाय काउन्सिलर ते अफिस एसिस्टेंट पोस्ट निगो अरो जागागो निरक सालाइमानि बिसिंतै सिलेक्शन रखनाय हाइनि बागै कल खाइदि इंटरव्यू रहि नामानि करे ते एग्जाम रहि नाजांनाय निया निरक कल खाइखिने निरक मागै मानाय बनि जागा थाइंके परिमल चिल्ड्रेन होम ओ जागागो आमतली आगरतला बनि मोबाइल नम्बर करंगि मानाय 9863867070 te kaisa angke 9862851690 o contact lagi nailidi te next nailai notification lembusora 20 December 2024 ni notification Fishery of College of Fishery ni bukhak teke sekango recruitment notification apro ni rongno angroi rojak tongo ni rok nogoi makana apro apply khainai rok angke written exam ni bagai tabuk saklai jangmani Lower Division Clerk 3rd January 2025 exam ngnai 11 ta সময় ni siming 12 ta jora exam ngnai Upper Division Clerk ni go je apply khainai rok 3rd January 2025 ni 2 ta সময় ni siming 4 ta jora exam ngnai Field Cam Lab Assistant 4th January go ngnai 2025 ni 10 am ni siming 12 noon jora ngnai The candidate who have opted examination center at College of Fishery Lembusora or jagago exam center ngai College of Fishery Lembusora go nirok admit card download khaigei 30 minute ni sai sekang go nirok exam thangai sogoi tongani nangnai eke exam rogo asogoi manai te nirok website of visit khaigi nai manai www.cau.ac.in website or nirok visit khaigei be admit card rogo download khaigani bagai nai manai Among ka sekango apply khainai rok amo admit card download khaige rok written exam ni bagai notification saklai jangmani te phari next na lenai notification je sekango thangnayo apply khainai rok mo same bohaina selection committee of sekango vacancy post ni go apply khainai rok public prosecutor apply khainai rok o post ni go apply khainai te public prosecutor assistant public prosecutor omo haini go apply khainai rok ke nirok ni exam ni bagai ekeba interview ni bagai saklai jangmani 4th January 2025 ni 12 ta somoyo district magistrate of Collector Sepahijola District Bisramganj oro jaga thangai interview rogoi manai ni rok je apply khainai rok sekango apply khaijakangai tongnai rok ke ni rok interview rogoi manai office jaga thani ron tewse saga district magistrate and collector Sepahijola District Bisramganj 4th January 2025 ni 12 PM
interview najangnai nirokni original document rok telangai ma thangnai afro haike interview rok rokni manai gefati chingte next nalipinai Tripura Industrial Development Corporation Limited, a government of Tripura undertaking. Amongka undertaking government undertaking Tripura Industrial Development Corporation Limited ni Tripura government by chalokjak undertaking amongka Silpa Nigam Bhavan, Khejur Bagan, Kunjaban, Agartala. Oroni notification sopai mane Tripura Industrial Development Corporation Limited inviting application from the Indian citizen to fill a post of charter accountant you are purely on contractual basis. Charter accountant nigo vacancy post na jangnai mungka contractual basis ke na jangnai je interest tongnai rok ke nirok visit khaige website of visit khaige nirok eligible criteria hai kaba qualification rok nirok na ki nai manai tidc.tripura.gov.in website of hagai nirok eligible criteria rok nagi manai te kaisa website inke tripura.gov.in website of hadi haike nirok nagi manai omono apply khaigani bagai last date inke 2nd January 2025 jora apply khlagi manai pasta 30 jora omono apply khlagi manai te nirok email teibu apply khlagi manai offline apply khaigam mani pore email teibu nirok apply khlagi manai email id inke tidcabblishment@gmail.com nirok nyoni payadata haikeba joto document rok pathogoi mane application format no download khaige nirok website no visit khaige application form download khaidi haike te notification rok full notification nage apply khaidi qualification busung nanai boherok joto details ke te next nalifinai Tripura Modo Shikha Porshot Agartala Tripura form fill up ni bagai class माध्यमिक ते class 12 रो che exam asongnai 2025 ni bagai Tripura Board of Secondary Education ni bakak teke notification oro jagoni rok subject rok salaigani bagai wasogoi tongnai nironi jekono correction khaijangnai rok ngoi tong hangke nironi jekono problem ngoi tong hangke 31st December 2024 ni o bising ni o tarik ni bisingono ni rok correction khaimanai hai sajangmani te online te bu ni rok fee rok bu rokaimanai inke ni rok je regular te continue external ngai tongnai rok porikha asongnai rok inke ni rok online te form fill up khaidi January 10 tarik January ni siming 31 January jora omno form fill up khlagi mane online te পারি নেক্সট নালিফিনাই লোক চাই খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য কাজ জানা পুরানো ছেলে বা মেয়ে লোক চাই আগরতলা শহরে প্রাণকেন্দ্রে বিথি দোকানো সামখাইগেন এবাগে খরকসা চালাতে বুড়ি ফানো না জাগাইনাই চালাহাই একবা বুড়ি আগরতলা গো তঙ্গি তনাই রংকে ও সামংনো লাগি মানাই মোবাইল নাম্বার করঙ্গি মানাই 9863124938 হাইকেবা 9863340248 ফোন নাম্বারও করঙ্গি কল খাইদি তে নেক্সট নালিনাই কর্মী চাই আগরতলা স্থিত একটি শাড়ি শোরুম এর জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহিলা কর্মী আবশ্যক আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন শাড়ি শোরুমও সামখাইগানি বাগৈ বুড়ি খরক শহর জায়গাও লাগি মানাই যে মুসুগুই তংনাই ইন্টারেস্ট তংনাই রকমকে মোবাইল নাম্বারও করঙ্গি 7005819788 ফোন নাম্বারও কন্ট্যাক্ট লাইদি তে নেক্সট নালিনাই লোক চাই নতুন ফ্ল্যাক্সের দোকানের জন্য একজন ফ্ল্যাক্সের কাজ জানা লোক চাই ফ্ল্যাক্স ni দোকান Kwtal সংসাজাংনাই অর জায়গাও খরকসা নাজাংনাই ফ্ল্যাক্স ni যে নলেজ তংই তংনাই রংকে ও সামঙ্গ লাগি মানাই ও দোকানো ফ্ল্যাক্স ni দোকানো মোবাইল নাম্বারও করঙ্গি 9862162443 ও কন্ট্যাক্ট লাইদি তে নেক্সট নালিনাই আম্বেদকর কলেজ ni বখাক থেকে নোটিফিকেশন ফাটিক্রয় উনকতি ডিস্ট্রিক্ট ও নোটিফিকেশন ও কলেজ ni বখাক থেকে নোটিফিকেশন অর জায়গাকনি রক walk in interview rongai mana guest lecture ni bagai bofro exam walk in interview rogai mana ke 23rd December 2024 aike Monday 11 ta somoyo walk in interview thangai college thangai walk in interview rogai mana guest
lecture post ni ko Nke je interest tongnai rong ke nirok thangai rogi manai 20,000 salary per month salary rojaknai class kaisa ko 500 taka kebo 45 minute ni bagai 500 taka rojaknai Nke je interest tongnai rok nirok apply khlagi manai work interview thangai rogi manai document joto nirokni original tlangai apply khlagi manai te fadi next nali pinai TRBT ni bukhaktei ni te kaisa notification omono online apply ma khainai 15 January 2025 ni siming start khlaijangnai 4 pm ni siming te kaisa boni last date inke 22 January 2025 jorane boni last date somoy besi koroi 15 January ni siming 22 January jora charta sarik ni charta jora somoy tongnai post ni bumangka physical education teacher oro jaga oni rok apply khaigani bagai qualification busuk nangnai inke joto details rok nirok notification full notification holo sopai pro nugui mane nirono short notification daily na update ke roi rogo haini bagai nirono notification full ke naigla hangke belai tei belong goi thangnai haini bagai nirono rolia physical education teacher ni bagai omongka najangnai government job no government of Tripura ni bakaktike school department ni gongnai inke UR ni go 65 jona SC ni go 21 ST ni go 39 total 125 jona post tongnai physical education teacher inke nirok naisingai tongdi afro nirok notification roinai nirok website o visit khagi naidi joto eligible criteria rok naigani bagai bahai ke selection khlaijangnai bo haironi bagai joto details ke naigani bagai website o visit khaidi www.trbt.tripura.gov.in website o nirok qualification rok tei eligible criteria rok haikaba joto naigi nainai mane u website o hagai inke pati tei 125 MCQ rok ni bagai bo o jaga ko saklaijak tongo o asangni exam rok bo ngnai hi inke pati te next nalai recruitment notice the undersigned invited in plain paper for one post of pharmacist for generic medicine counter at Kerengbar PHC Kumulang. Okay, koroksa vacancy post nigo najangnai pharmacist nigo medicine shop nigo ngnai okay Kumulang area ko tongoi tongnai rongke PHC Kumulang oro jaga ni go tongoi tongnai rongke amuna apply khlagi mane haikeba joto district ni bo apply khlagi mane interest tong hang kini rok 30 December 2024 ni bisingo no apply ma khlainai amuno nirok thangai ni apply ma khainai offline o jaga broni jaga thayo thangai no Kerengbar PHC Kumulang o jaga ko thangai no apply ma khlagi nai salary rok ke brok bai salagi thik rok khlagi manai hi brok bai sajak mani ke nirok salary rok brok bai salagi ni thik khai manai te next na lepinai Government of India Ministry of Railway ni notification central government ni bakaktike vacancy belai ni kaham post ni bumang rok ministerial post ni bagai ni notification ministerial ni belai ni teacher ni hiwa teacher khaigani bagai interest tongnai rongke B.Ed khaijak rongke omono apply khlagi manai online te apply ma khainai 7 January 2025 ni siming ne start khlaijanai omono full notification ni rongno dewaisa roi ronai afro ni full notification ken nukui manai boni closing date inke 6 February 2025 jora boni last date rok tongai tongnai oro jaga ko kwbangma vacancy post rok rojak tongo graduate postgraduate teacher of different subject tongnai scientific supervisor omhaini tongnai kwbangma oro jaga ko tongoi tongo vacancy post rok haini bagai nirokno tewaisa afro roi rok pinai afro nirok joto details rok nugui apply rok lagi manai inke tini na update asang ni sinai nirok channel bai krangai tongmani bagai joni nirokno paiflai hambai nirok omhai kene krangai tonglai di nirok daily no omhai update mangai tongani bagai nirokni information nirokni nangmani information rok
o channel ni bising tini nirok nugui manai aini bagai nirokni friends no jephro share khailaidi nirok haike support rogui tonglaidi Kwtal khonke subscribe khaigai tongdi haike support rogui tonglaidi haike chani bukhara utai srangani nirok daily update ogani bagai asking tini update jotonw hambai.